Beshun Tobela seswantšho se ke dikantorokgolo tša SABC tšeo di lego ka Auckland Park, Johannesburg, re gašare le ka Studio 10 pele ke dihlago tša ditaba. Tona ya peleng ya matlotlo gape e be le mmošiši wa panka ya Reserve Ditaba o hlwele ya bolokwa legaeng la gagwe ka Limpopo. Beshun Tobela nna le kgaetšedi Mphoteme re swarišane tsela ye mmogo go tla go re solela ka boripana tšeo di hlwego di direga. Re thoma ka tšeo di rego bontši jwa balli ba hlwele ba bothagane ka lapatlenong la Nkoankoa ka ntlenyana ga Tzaneen Limpopo go tsenela tirelo ya poloko ya tona ya peleng ya matlotlo Ditaba. Dibuledi magareng ga tšona go bo go balwa mopresidente Cyril Ramaphosa. Ba lapa la Mboweni mo ba mo hlalošitšego bjalo ka motho yo a bego a rata le go botegela mošomo wa gagwe. Mboweni o robadišitšwe dirapeng tša motsana wa Bode gomme o filwe tirelo ya poloko ya semmušo ya legoro la bobedi. Mongwadimogolo wa rena wa ditaba tša Sepedi Mage ke tla Mohloyabi o hlole ya didutše Makudula. Mage ke tlang ko re nyetlela ka boripana seswantšho sa tiragalo ya poloko letšatši la lehono gore di sepetše bjang. A go leboge tau ya tswako gomme bjale ka go šetše o eteile mabalankwe ke nnete gaphampšhikela go tša dipolotiki ebile e le go tša ekonomi ya naga. Tito Mboweni o bolokilwe ka sebaka di iri tše mmalwa tše di fetilego gomme e re ke no hlaloša gore re thomile kerekeng ya Roman Catholic ka Johannesburg fao re bonego makatholiki go etša le bao ba kereka le yena ba etla go mo fa hlompho ya mafelelo ka ge ebile re tseba gore Tito Mboweni o ba tsena kereke yeo go ya ka motlogolo wa gagwe yo re boledišanang le yena fale o boletše gore ebile o ba šetše a nagana go tla go fetolela go tumelo ya sekatholiki bjale nako e be se gona e fela di iri tše pedi morago ga fao ke ge re theoga go tšwa dithabeng tša Magobasloof ebile re feta gape teropong ya Tzaneen yeo ke dumelago gore bjale ka ge ebile tseba gore ke motho yo le gore gantši o ba e no e thatela go apea jwale ke no dumela gantši gore o ba ya ka toropong yeo ka nnete a ya go reka tšona dithitswana tšela tša fiši tšeo gantši o bego a di bea marangrang a dikgokaganyo e fela re fetile ka mmila wa R36 ra ba ra fihla lepatlelong la Nkoankoa fao re hweditšanego balatedi ba mokgatlo wa ANC le maloko a setšhaba ka gare ga Nkoankoa a phalaletše ka fao gomme metsotso e se kae fao re bone koša ya setšhaba e opelwa e le go hlomphiwa mogale yo ka go le lengwe lenaneo le tšwetše pele fao re bone go diboledi ka go fapana baro ba gagwe ba biditšwe ba tla pele gore ba tle ba bolelo o mongwe wa bona ke ge a bolela gore e be e le monna o le gore o be a rata lapa la gagwe ka lebaka leo a irile go rola marapo a boa ka Limpopo go dira bonnete bja gore o dula le ba lapa la gagwe ka go le lengwe re bone gape tona kgolo ya pele ya Limpopo Ngwako Ramatlhodi le yena a ntšha sa mafahleng a bolela ka segwera seo ba bile go le sona ge ba be ba le mmogo mmušong a bolela gore ye tatlhegelo ke e kgolo go setšhaba gomme e be re sa diletela tše ka gore ke motho yo le gore o be a bontšha a sa na le mafolofolo kudu-kudu ge go etla mererong ya ditaba tša ikonomi tša naga gape le go eletša ba bangwe ba mphato wa gagwe ka go dipolotiki ka ditaba tša dipolotiki kudu-kudu taba ya kabo ya ditirelo ka kudu-kudu ka mafelong a go tshwana dinagamagaeng gomme re bone gape polelokgolo ka mopresidente wa naga Cyril Ramaphosa fao a boletšego gore Tito Mboweni e be e le motho yo le gore o be a na le segotsi se se botse le mang le mang kudu-kudu ge re lebeletše tabeng ya gore o be a kgona go amogela mang le mang polaseng ya gagwe ya Magobasloof gomme ke ka fao re bonego a fiwa hlompho ye le gore e tloga e mo swanetše le kgono metsotso morago ga fao gore mopresidente a bolele ke ge ebile molokoloko o ya ka dirapeng tša Potweni fao le gore re a tseba gore o belegetšwe ka gona gomme
re ile ra bona ebile ba lapa fela le ba gwera le bora dipolotiki ba fihla ka ge ebile e le poloko ye le gore go ke ya private ga se mang le mang o ba dumeletše go tla fao bjale ka se sebaka nnete tau ye kgolo e robetše tswako re latlhegetšwe e fela re tla reng ka ge ebile bontši ba bolela gore ke bophelo re a leboga yo be le mongwadi mogolo wa rena wa ditaba maage ke tla mohlabi a lema gore go hlonga ditaba tša makgoba setlofo gore nyetlela ka boripana ka tša tirelo ya poloko ya lehula Titombowene yo a robadišitšwego le babo letšatši le lehono re gatela pele bangwe ba hlalošitše moruti Reina Macaulay bjalo ka mohlanka wa modimo le molola ditokelo yo a bego a lwela toka seo ka ge ba etapele ba mmala ba pharaletše kerekeng ya Rema Bible go laelana le Macaulay yo a robetšego boroko bjo bogolo kerekeng ya go feta ge a na le mengwageng ye 75 setopo sa gagwe se tla fišwa bekeng yeo e tlago Maloko a kereke le bagwera ba kopane Rema Bible Church go thekga balapa le go hlompha moruti Reina Macaulay yo a robetšego boroko bjo bogolo se ka morago ga ge a gafetše mengwaga e 40 ya bophelo bja gagwe kerekeng o hlalositšwe bjalo ka mohlanka wa modimo yo a bego a rata batho. But when the Rustenburg Declaration was to be adopted condemning apartheid, the DRC leaders together with a number of evangelical pastors left and held a press conference outside. Pastor Ray was sitting next to me and I turned to him and asked, "Are you going to go outside and follow them?" He said most emphatically, "No, don't prejudge me and categorize me. I condemn apartheid and accept this statement." Moruti Macaulay o retwa kudu ka go hloma e nngwe ya dikereke tše kgolo di nago le khuetšo mo Afrika Borwa ka 1979. Killer burger recipe that we just watched Jamie Oliver make on TV. Because of his childlike faith, optimism, spirit of excellence, and a conviction to follow through with what was right, and his very convincing nature, it was impossible to say no to him. Moruti Ray o tlogela mohumagadi wa gagwe Zelda, morwa Joshua Macaulay le meloko. Parlamente e rometše mantšu a tlhobošo lapeng la molola ditokelo gape e le tona ya peleng ya kgoro ya mešomo Membathisi Mdladlana o šometše Parlamente mengwaga e 15 ka moka. Membathisi Mdladlana o hlalositšwe bjalo ka molola ditokelo tša bašomi yo a lwetšego ditokelo tša bašomi ka nageng maemo a gagwe a Parlamenteng go bala a go ba modulasetulo wa komiti ya Parlamente mererong ya molaotheo leloko la komiti ya Parlamente mererong ya selegae sefepi segolo sa Parlamente mererong ya mananeo a Parlamente le motlatša modulasetulo wa Scout Union of South Africa le go ba tona ya kgoro ya mošomo pele e tla ba motseta wa Afrika Borwa. Tše dingwe ke tša gore province ya Eastern Cape e wetše ke leru le lengwe gape le leso morago ga dipolao tša batho ka bontši ga bjale ke ka Bedi kgauswi le Mthatha mo maphodisa a tsebišitšego gore batho ba bahlano ba thintšitšwe le go bolawa ka motsaneng wa Ngenjana bošegong bja go feta. Mokomišenare wa sephodisa ka provinceng Lieutenant General Nomthetheleli Men o rapile sehlopha sa matseka go lota mehlala ya babolai bao. Maphodisa re banyalani ba thuntšitšwe le go bolawa pele ga ge ba tla thuntšhwa ka ntlong ye nngwe go bapa le ya banyalani bao tshedimošo ye nngwe ya bjale e bontšha ge e be le bagonlela ba babedi batho ba bangwe ba babedi ba gobetše molepana ba babedi ba kgonne go phologa tlhaselo yeo ntle le dikgobalo gomme ba tsebiša baagišane tonakgolo ya province Oscar Mabuyane o re ditiragalo tša ga bjale tša polao ya batho ka bontši di garoša pelo le go se diše badudi di wela. Bagešo di fella mo go pela ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjale ka Facebook, X, YouTube ge šita le nomoro ya rena ya WhatsApp fao le ka kgata go tema go sasa re ka se be le ditaba tša Sesotho ka lebaka la papadi ya kgole ya maoto e fela le tla re ka la go latela ba sehlopha sa Setswana ba le solela tšona ga bjale maemo a boso.